بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Albatta Allah jana anın perişteleri Peygamberge salavat aytışat. O iman keltirgenler sizler de ağa köptön köp salavat salamlarda aytqılan. Allah'ta jana anın elçisin irenjitken adamlarga düýnü ahirette Allah nalat aytkan, jana alarga koruduğuçu azap dayardagan. Urmattуу momin musulman bir tuğandar, biz musulmandar kebir wagtlarda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge karata kapırlar, buzukular, dinsizler, kudaysızlar tarafından karikaturalanıp, maskaralanıp jatkanın uğup körüp turabız. Alar wagty menen bizdin süýüktүү Peygamberimizdi maskaralap, anın taza namısına tiyişip çıkıp turuşat. Men musulmanmın degen ar bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kurgusu mildet. Allah Taala Kur'an'da mınday deyt: "İlla tensuruhu faqad nasarahullah." Eger sizler Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge jardam berbeseňer, çındığında Allah Peygamberine jardam berip koydu. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tın peygamberi. Allah Taala Kur'an'da mınday deyt: "Huvellezî arsala rasulahu bil huda ve dinil hakk liyuzhirahu ala'd-din kullihi velau kerihal müşrikûn." Allah Taala özünün peygamberin tuğra jol jana hakikat din menen al dindi bardık dinlerden üstön kılуу üçin jiberdi. Eger müşrikler jaman körse da uşul kündördögü akırkı malumatlar rastaganday tutungan erçigen adamlarının sanı boyunca İslam dini dünyada aldın korunga çıktı. Peygamberimize karata, Peygamberimize karşı kanday hareket kılışpasın, alardın bul ıplas hareketleri tekke ketet. Kayra İslam dinin kabul algandar köböýöt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup kelgen kezde al kişini cindi, sıykırçı, akmak dep aytıştı adamlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüne karata aytılgan ıplas sözlerge sabır kıldı. Anı maskaralagan adamlar hiç bir natijaga jetişken jok. Kayra Peygamberimizden darajası kötörüldü. Al kişinin dinin kabul algandar köböýdü. Azırkı kezde da wagty menen Peygamberimizdi karikaturalap, maskaralap çıkıp kalışat bul kudaysızlar, buzukular, kapırlar. Muna azırkı kezde Fransiyada Peygamberimizdi maskaralap çıkıştı. Kebir buzuk adamlar, alar en birinciden uşul dindi adamzatga jetkirүүgө sebep bolgon akırkı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kör alışpaydı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge karata kör albastık kılışat. Munun sebebi oşol Fransiyada musulman dinin, İslam dinin tutunup kabul algandar akırkı jıldары öte aldın korunga çıktı. Oşonduktan bul dindi alıp kelgen Peygamberimizdi jaman körüşüp İslam dinine kirip jatkan Fransuzlardı toktotuu maksatda uşunday kadamga barıp jatışat. Antkeni Fransiyada musulman dinin kabul algandar köböýdü. Bul ıplas dinsizlerdi jürögü sığılıp ketip jatat. Keň düýnü alarga tar bolup kaldı. Musulmandardı körgön kezde, İslam dinin kabul algandardı körgön kezde alardın jüröktörü kısılıp tün uykulары kaçıp jatat. Oşondukta mına uşunday kadamga barıp jatışat. Bul hareketleri menen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge hiç bir ziyan jetkire alışpaydı. Kayra İslam dinin kabul algan Fransuzlar köböýet inşallah. Musulmandar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de jakşı görüşöt, ömür bayanın okup öýrenişöt. Mınday dinsizler tarafından jasalgan ıplas işler kayra musulmandardı biriktiret, dininde bekem kılat. Emi biz musulmandar kezi menen, wagty menen Peygamberimize karata karikatura hareketleri uşunday maskaralaşıp çıkışkan wagtda sabırdı bolup, akılыбыз menen, danışmandуулuk menen iş tutuubuz керек.
Бизден көп нерсени жакшы билген, көптү билген, шарият илимин терең изилдеген алымдардын көрсөткөн көрсөтмөсүнө ылайык иш тутуубуз керек. Эмоция менен, кыйкырык, бакыр чакыр менен биз өзүбүздүн алсыздыгыбызды көрсөтүп койгон болобуз. Анткени бул динсиз бузукулар бул аракеттери менен бизге тузак койгон болуусу мүмкүн. Динсиздер бул аракеттери менен мусулмандарды көчөгө чыгаруу, үйлөрдө өрттөссө, көчөлөрдө кыйкырышса, мына ушундай нерселерди мусулмандардан күтүшөт. Ар кандай максаттарына жетүү максатта. Ошондуктан акылдуулук менен иш тутуубуз керек. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды коргоо ар бирибиз милдетибиз, ар бирибиздин милдет. Бирок шариятка ылайык коргоо керек. Жаман, акарат сөздөр менен эмес, же башка бир жердеги мусулмандарга зыян болуп кала турган нерселер менен коргоо болбойт. Анткени азыркы кезде мусулмандар алсыз, кээ бир жердеги мусулмандарга зыян жетип калуусу мүмкүн. Же бул ишке тиешеси жокторго, катыштыгы жокторго зыян жетип калуусу мүмкүн. Ошондуктан ислам динибиз күнөөсүз бир адамды өлтүрүүдөн, ага кол салуудан кайтарган. Ислам дини өч ала турган, зыян бере турган дин эмес, ырайым дини. Ошондуктан төмөнкү нерселерге көңүл бурсак, биринчиден динибизди жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн бекем карманайлы. Экинчиден Аллахтын бирлигин, Аллахтын таухидин окуп үйрөнөйлү. Мына ушул нерсенин жоктугунан улам, себебинен таухид жоктугунан мусулмандар алсыз абалга түшүп калышты. Үчүнчүдөн пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуйлу, балдарыбызга окуп берейли, адамдарга ал киши тууралуу айтып берейли. Төртүнчүдөн ислам дини акыйкат дин, бул динге адамдарды чакырайлы. Бешинчиден алардын бул ыплас кылыктарына, маскароолоруна акылдуулук менен, хикмат менен, аят хадистер менен жооп берели. Ар кандай акарат сүрөттөр менен эмес аларга карата. Алтынчыдан тынчтыкты сактайлы. Аларга Аллах өзү жетиштүү, бул дин акыйкаттуулугун далилдеп жатат. Ислам динин акыйкаты ар бир үйгө кирбей койбойт. Аллах динин жана пайгамбарын коргоп койгон. Аллах таала мусулмандарга өзү жардам берсин, ислам динин азиз кылсын, капыр бузукуларга, динсиздерге Аллахтын өзү жетиштүү.